وسلم وصحابته رضوان الله عليهم اجمعين. اللهم اجعل هذه المدارس ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه وادم ودهم واظلنا واظلهم بهذه الاخوه في ظلك. Esselamu Aleyküm. Bu da böyle misafirlerin geldiği zaman kalması için yapıyoruz. Biraz olsun. Hem meseleye şunu al, şunu al. Yemeden şeyler. Burası da işte ihtimalimizde hocam. Farklı eserler var. Arapça, Türkçe. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا. ام ایرو جبوی وگرنا و مدرسه گو ایرو املیرو نشتنا پشتر سیدالر ما و آخافتنا سلامي لمهبان ما عزيز بكين مدرسة دناوا مدى شين بكي وحتى روجة قيامته مشخير وبركته ومحروم لك آمين. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا. معلوم عالم وارث انبیاء بني اv مرتبه کی çıkasmazına خودت علاج ehli ilmera iştek varis yani alim varisi enbiya o peygamberime aleyhissalatu vesselam dedi el ulema ve umenaullahi ala halqihi alim emine Khudana lisel mahluqi Khudan yani peygamberime aleyhissalatu vesselam vakti beri vefat ket cmara be mecvara yani hediye ki pırmazın, emanet ki pırmazın hiştiyen bir kitaba Khuda zora hiştiyen. Jberi havi yani Khuda azze ve celle be. Peygambere hainleri davata Khuda nekiliye. Her peygamber tebliğe emri Khuda kılıyor peygamber emin buna ama Khuda azze ve celle ve göre mazıl ve ya ehli ilmi hiştiyen. Gelem tefekkür bin acaba yani enbiyi vazifeyi nakil. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam be el ulema ve resetul enbiya عالم ورثه انبیاء عجبا مهرن حضور خدا مهرن حضور پیغمبر علیه الصلاه و السلام امی بروس بی بسر بلندای میکارم بیش یا رسول از وارث تبو او دعوه تکر نوی دعوه کر او تبلیغ تکر نزیوی تبلیغ کر امی کارم بی یعنی حضور پیغمبر در جواب خود فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد. ev rejim u devleti kul herema İslam'e hakim buna jiboi nesli Müslümana rasti ligora felsefe xwe inşa bikin pür ehemmiyet dana mektebê xwe terbiye û talîma xwe ligora îdeolojî felsefê xwe û ji bo vî qasî jî gelek cara xwendin talim kirina zaruri hatta un tev şahidim beri çend sala 28 Şubat 28 Şubat sürecinde birine
12 سالا جبونی کو نسل مسلمان الگورا ایدئولوژیا خو الگورا فلسفه خو مزن بکن و بدین جیان و بدنا مشاندن جبر بينا خلق مسلمان قال مسلمان كيجان قوم ببلاو بي جبوني استقبال اخو محافظه بكي جبوني جيانا اخو شرف وعزه محافظه بكي قالك النسل اخو القورا عقيده اخو القورا شاند اخو تربيه وتعليم بكي الحمد لله مقصدك كما جي شبان مدرسه ما ابا جبوني كو نسل اخو زارو اخو القورا عقيده اخو القورا دين اخو انشابك چار حب مدرسه ما ليلي هنا شبي هنا ياطلي چار حب جي نهاري هنا روجي هنا حالي حاضر 400 حب فقيه مدبان مدرسه مدا تدريسات بيني جوانا كا جلك وانا كاتشن قيزن ما يجي كورن حتى هو كفيجا جي الحمد لله دوصدو حشتي كسور مجازمه تشي بون جوانا هناك جديسه كاتشن قيز هناك جوانا كوريك عيني وكوانا مدرسة ما تحفيظ القرآن جهية دوادا بس سادجا قيز لباطماني حفظي دكن حتى إيروجي أنا شاشن 26 حب حافظي ما تشيبونا وانا كتنا صنابا و ديانة تشيدكي دور دا موفق بون قالك جوانا جي بيقا وظيفة دار نجي مدرسة مدى درس مايا چاندي هنا درس مايا أخلاقي هنا درس مايا تاريخي هنا درس مايا فقهي هنا كتابي ريزي هنا بريك وأم درس ريزي دكن أول دسيمها أم تخوازن تربية و أخلاقي إسلامي بدنا فقيه خوش بروينا سري أول أم هناكي جبوني چاندا وانا پیشوهری جبوني أخلاقي و بأخلاقي إسلامي جبوني شخصيتك كسايتك إسلامي بوارا چه بي أم هناكي سروانا خبادي دكن پاشي أم درس ريزي دكن درس ريزي دجي مقصد عمش درس ريزي وانتب زانن درس ريزي مدرسة مدى درس علم آلة جبوني كو قرآن وري فهمي سنة رسول عليه الصلاة والسلام وري فهمي اف درس تيخوندن يعني مقصدها مجبا خوندنا جي فهم قرآن فهم سنة مقصدش فهم قرآن يجي بو قرآن والسنة بحياة ام تخوازن قرآن فهم كن Elbette buradaki hazirunların tamamı alimler olması hasebiyle toplumumuzun da içinde bulunduğu manzara hepimizin gözünün önündeyken biraz da kendi kendimize sormamız gerekir. Bu hususta kendimizi biraz ortaya koyup acaba peygamberin varisleri olan alimler olarak toplumumuza karşı, insanlarımıza karşı, toplumumuzun şu anda içinde bulunduğu bu kötü duruma karşı ne kadar vazifemizi yapıyoruz? Şüphesiz ki madem alimler peygamberlerin varisleridirler, o zaman birbirimizin dikkatini biraz da peygamberin vazifelerine göndermede bulunalım. O tarafa biraz bakalım. Peygamberler ne yaptı toplumlara karşı? Bütün peygamberlerin bir tek vazifesi var şüphesiz. Toplumun islahı, insanlığın hidayeti olmuştur. O zaman bugünün alimleri de peygamberlerin varisleri olarak kendi toplumlarına karşı, kendi zamanlarında, asırlarında kendi toplumlarına karşı peygamber gibi bir ruhla, bir cesaretle, bir fedakarlıkla, bir takvayla, bir ihlasla ne yapması lazım? Kendi toplumunun islahı için tavizsiz bir şekilde görevini yerine getirmesi lazımdır. Değerli hocalarım, rahmetli ve selametli ilim adamlarından ilk elif harfini öğrenmeye başladığımda bana şunu öğretmişlerdi. Bir mecliste eğer Allah'ın kelamını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini tanıyan, bilen, hatta öğretenler varsa diline, aklına ve kalbine sahip çık demişlerdi. Ben de bu vesileyle
bu kadar hoca efendinin, bu kadar alimin bulunduğu bir yerde kelime çevirmeyi hadsizlik kabul ediyorum. Bu vesileyle sadece birkaç hususa müftülük adına değinmek ve sözü tekrar erbabına bırakmak niyetindeyim. Kardeşlerim, baştan beri, başta Enver hocam olmak üzere, Beşir hocam da ısrarla üzerinde durdular. Veresetül Enbiya olan alemlerin emanet edildiği alimlerin yanında insanların tabii ki belli bir edep çerçevesinde ve bu edebin gerekliliklerini yerine getirerek hareket tarzı belirlemeleri gerekir. Rahmetli hocamın, İsmail Biçer hocamın bana söylediği bir hususu size aktarayım. Derdi ki hocam, alimin almış olduğu mirası kendisinden sonrasına miras bırakabilmesi için önce onunla amel etmesi, ondan sonra da öğretmesi gerekir. Öğrettiklerinin de amel edip etmediklerini takip etmesi gerekir derdi. Her insan bu çidki çar illet lazımet edeha bile. Eğer bu çar illet teden ne bin ma'na bu ameli kari tebde balaya. Ya evvel illete gâi. Ya ku evvela de fikru zihinde evvelen ev tkevi fikru zihinde. Pişresi illete di jdar bana. Illete suri ve madi ve fa'ili. أهر سي علتي دي خدمته علتها أول دنا علتها أول يا أولد ذهنه وفكر ده يا كتالية واقع وخارج ده رجعلت جبان مراكزي تعليمي تشيا علتها غائجة تشيا چه غايتها مسلمانة كوفا مدارس ديني تشيدكر علت أبا جبركو دين ما عقيدة ما لا ممكن أكو بسلامتي بمشي وبراحتي وبصحتي بمشي بعلم. مدوا من الشنا كلمة إسلامي من شريعة أو كريا. جماعة قلت يا شمات بس إسلام ذات إسلام وشريعة أو نخير نوصايا. إنسان سوسياليست ولايك وكومونيست بيجي عز مسلمانهم. أما القرآن رد كي بالشريعة إنسان جديد دركتنا. إجا قالي جماعات قالي بلاك قالي سيداي من زمان مزحتنا يا دفع أم شريعة إيش خل غيرت بيجن خل بعد بقيكوا بيش شريعة دين تنا يا بيش شريعة إيمان تنا يا بيش شريعة جنة تنا يا. الله تعالى في اختلافه في غيدا بين مسلمان ده خدا تعالى في تبديل بك بهوالتي وبراتي وخدي ما تماما دبن سيا قرآن ده ودبن بركة قرآن ده خوي بك إن شاء الله. هاتنا وی داره او ایکوبونه سبب جبو هاتنا می داره خودش و تمامش ما تمام راضی به ان شاء الله تعالی ابن نعمتك زحمه ظنه لتاريخ اسلامي ده لتركيا زح هندك جرا افتشاني كي تشيبيه افي نعمتك مظنه خدا تعالى عز وجل في نعمتي لما تماما كريه ظاهر مادتني وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ووصيتها هفدو بكن بحقيه يعني شعار مسلمانا شعار أهل علمي شعار أهل زانبوني أوك وصيتها هفدو بكن بحقيه يكي كو تشتكي نباشكر قالك مرة توصياوي بكن ووصيتها هفدو دكن بالصبرة لقارش مصيبتها وقتاكو هناك قاور هناك دينسز هناك إيمانسز هجومي إسلامي كرين هجومي قرآني كرين آنين باركتا على قاندن عليه رسول الله ده هناك تشتاقوتن قالك مر القارشوان مجادلة بك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. يا ربي توان جفتنا ومكرو دسيسة وحيلة كافر وظالم من أحكام محافظة بكي. سمع الله لمن حمده. Silersin, emin olmayanı silersin.
Aferin.